Mutongoi TV. Ninawe kwatio kana musiaisia wa Mutongoi TV na mwithukisia wa Mutongoi FM watindane samuthenyani wa mundi wa chumwa matuko ni muonza mwai wa katano mwaka wa 2023 ni masaa ma kilungu cha ikumbia siasa tweva nikendo chere twane na nia atongwe ni mavikie tunenanye twimwe twinaku dilikana vai kumbeni ya siasa twinena va studio na kuwethia wana mwanya wa kunena na itu na unena na itu kwesela ile itatu kenda imwitano isune namba utumani mukuve vatendevi ndeni wa mitandao ya mikomukaniliye ni Mutongoi TV, Facebook Mutongoi FM na page ya kwani ERASTUS kithuku NZOMO enda uti utumani wa kuvau ni ngusoma na nguona na ndeni wa YouTube ni Mutongoi TV /FM official Mutongoi TV /FM official ikumbea siasa ye live kana imwe kwa imwe kwesela mtandao ni wa Facebook na YouTube. Ndeni wa Twitter ni @Mutongoi TV KE @ERASTUS kithuku na hashtag ni ikumbea siasa. Namba ya simu yeva ukioni ngwesa kwetha ndiwasa simu sienyu kwa wingi kwa umu kona simu na wako na simu withese wasi wa TV kana radio yaku twiwane ondo violate umundi twitha twinanisia urenania wa vata muno one wamba ya Ûkamba maundu ni meokonia Ûteti nondo twatero ziamba itu ya Ûkamba ni avata muno na no nginya tukamanyondo tukwivanga nikendai chama mheshimiwa SENETA MAANZO weta utongwe wa umma mbaye nina wenda mbaye na itu Ûkamba no tukwenda twisovika vandu wezethia niguo twina utongwe mokoni na utongwe mokoni ni kivela cha president na yu twinena nisia kwivanga kwa mbaye ya Ûkamba one wa Ûkamba maundu ni meokonia Ûteti niguo unena ni witu muthenyani wa umundi kati wa maundu angi alama ende maundu ma bipartisan azimio ni manetikilile Kenya kwanza meyumbanitie no kwati wa kwambia nituonene yake u na indi nononie MCAs kana member mambunge cia county mayasi mo nimekuyanthe miyo yawe ya kethiwa mayongelwa musala kati wa maundu angi mekwenda kiuno tuonene andeni wa ikumbia siasa ku azio maundu tuonene ya kuna simu tumotumani waku ningwethwa ndio soma o twende yu itwavingo ekumbi tulikevo atongwe mavikie no bwana FM Fred Mbadha utana mbovika enziani ni ukite avika twitha twe muthocha na twendea valo kwithwa kana valo kwithia tuvikite na yu karibu tutamba nginya muthia wa ikumbi na ile mheshimiwa karibu sana mheshimiwa karibu sana ndeno ekumbia siasa tuyambio vano ndotumuzie mba ya Ûkamba na siasa o ndema Mutongoi TV na Mutongoi FM alama siasa ekumbia siasa Mubeamu no ERASTUS na mwithukisia na musiaisia kwa masitoni Daniel Kitonga MAANZO SENETA wa MAKUENI na ni na utani kuthochwa kivinde nine we topic nzio muno na ERASTUS tuyambije bu enda ukoni ondu mamuika arame kundu na kundu utongo ini na MAITÜ muno wasisia endoni kundu kwetawa Central Kenya kwina Dindi Nyoro na Ishungwa na wasisia Rift Valley bado kwina Madago twina Kesena itu na tuenga na kwina Murkomen wathi Kisumu kwina Molo Tiende Kaluma wathi Coast kwina akina Kingi na Hassan Joho unai governor na beula Hassan Omar unaendi yela na wasisia ingi andalo masaini kwina Tongoi na dama olikina dama olikina yani ni wene future of Kenya na wasiana Ûkamba ni tuna omwana wa Muika Mutula Kilonzo Junior nangi yuko ndo wasisia ibinda yukite withia kilangaliko na wasisia nduya kwina Sakaja na kwina mwanagaonge seneta wa Ilobi Sifuna nukethe andu asino meyumbanitio na yu chama wawe tanuize yu Kenya no ni kalito ndukethe kilebi na no maundu mauma mwandani maithike imana mauma ke imana maisoko mwandani na uyethe wasisia tondu mawe maani we yenda ni waziri Tamutwa ni Ûkamba PS na PS ni watu as a ministry
waziri kwanza waziri ni kwegala uyu kethe tito numa na kila kende okay kwithukizia sindu sene cabinet na wasisia and then minister wake uo na kwina muthina munene muno baatho akadamu ni ungamie kuma umuthi athukumi mapinganzi acio nthe matila kwibwa na minister onake na CS na PS wa kuma o Rift Valley na kedu ni atia natinda ni atia ni na chomo nthi na kenda nethe ni pesa bilioni 5 inamwe katika pesa ila grant ile nganito twake ni African Development Bank siatwa wa maundu ni angi lakini ndio kwikia na biti pesa hizi tungiwe na kenda silanga twake within waende itekwete dia muno akondu wasisia Kenya kwina maundu maingi maende tuoga itu manene kendeni iyo kwa ujasia ukambani yuna mwatongo yala mevo and then andu atongo wala matongo we Raila Odinga otiende amolo ni manengete Raila Odinga ndaya and then andu ala mesendo Kenya ni manengete atongo imakilio chunda ya ma Rift Valley tago edu ukambani mutongo yula witu yu uende na utwea eto mheshimiwa Kalonzo Musyoka nenda utabia ni moe tesia na issue ndana no yetenesa ukethia ni wasumbania ibindela ukendo ate utongo ili wethe na ciana icio ito na kuendeleza kondo nenda kwacia Kenya ni ete andu aingi na ala mebo na moni makwate ondu batonyeka lakini thina munene wa Kenya nulusani aina tuoka tulikendeni yo mheshimiwa mheshimiwa maanzo monde onanie na material maingi na aligite araende timu bya mno karibu kombeni mheshimiwa MAEKE karibu tena ni mubya mno na kwa masito mwithike SENETA wa Siasa ito BONIFACE MAEKE ni MCA mubya wa kuma KALAMA na ningutunga mubya munene ndwa kuthochwa ingi wa ikumbia siasa ne kana tuko tunenanie tubingwane metho na tuisomethania ne kana tumane oundu Kenya pale vikite na ninegwa mubiano ndo wa topic ilesa kwa uo mundi one wa kama thini wa siasa ni topic zio muno. Thank you very much. Karibu sana, asante na ile musiaisia ni wa manyatongo yani na mo kibila kiu kuona kati ni kwa tengine mweseni cha ukikala mutumia wito wa friend MBATHA kana FM enziane ni ukite nondo wa maundu matalukika ni wethi wa atanambo bika indi eva kubi ni ukite na avika ni twitha tuende na unenania yuni wa manya unenania witu na ni usio muno tukanena na umundi ni ngwenda kuosa simu ni ngwosa mbinge muno director madam kanini evo no yombaneti kuosa simu cia kuwa kuna simu kwanda ya these wa TV kana radio na uyenena kuyangi muko na simu na ndukwenda onena ni wako na simu na wenda kuhithukisia hii ni asia ta kusimu ni kwako wako na simu nena these wa TV twiwanenesa kwanzi ela yedite namba ya simu ivukioni andu ma radio ngwenda ndimusomea namba ya simu ondatika mbuthu siukete mitandao ni twivo semba vo wesaithia ni wati otumani waku nienda kwambia na mheshimiwa MAEKE imwe kwa imwe ovutwambia unenania watoto siamba ya Ûkamba nini sini wethetwa yatia Ûteti kwa ivinda ya saa nginya wokosa kuota MCA wa ode ya KALAMA niwethetwa uyona maujubani bavetu onyabanwa kandika watu ivasa muno kango twa 207 mheshimiwa Kalonzo Musyoka ni wongamite na chama cha ODM Kenya na oka namba 3 na bau mheshimiwa Kalonzo na noe mheshimiwa MAANZO no lika na noe mwene kivila wa chama cha ODM Kenya na ndi mheshimiwa Kalonzo oka namba 3 mbaya Ûkamba yokela moloto nondo silavuka ti na atwika vice president kana monini wa president wa katatu ulani mutotia Mwai Kibaki tuoka 2007 2013 that is 2013 mheshimiwa Kalonzo wangamia na Raila ende mayavi kia kosa otongwe 2017 2022 wazega imba ya Ûkamba kana ule kwa ivinda ya saa miaka 15 ni tunoke 2022 nitwese ndo bana indi yu ikulu yakwa yukite watoto sisi ya mheshimiwa president wa oyula wevo mheshimiwa William Ruto rate lo ligeto Ûkamba nayo hiyo lo muno nondo yutonena mheshimiwa tau KALAMA we ngaleko nezi we mwatei
na angi aingi tumeze baile mbetani Ûkamba mheshimiwa Muthama mheshimiwa Mutua mheshimiwa Kimutaki bwana kale bumole mheshimiwa Kawaya ni aingi mbai na bawu itinane atongo yasu onde aingi mo mainga lokone enwengi ya chama cha Wiper nondo ndiye sile kana 207 yesu atongo yasu mayonje itina wakalonzo kuni kuona ni ngale kweno pepepe na atongo imende na kuoleka mende kuongelekela ngale wengi nukuona rate la mheshimiwa Ruto ligeta ne ota itonya kwethwa yetuma Ûteti wa Ûkamba uvendoka na kuosa mukondongi evinda yukite ekana sie maundu ala maende na kwikikoyu twitene muno nundu ketha withitwe mwatei wa siasa cia Ûkamba siasa cia Ûkamba mala maingi cithasi na ni cithasi bangite ona yiutani cioka ibiata nundu wa maundu kadhaa chama wetha nduweta wata kuzisha Ûkamba kuma 07 withita ukamite na ndongo ila ya Ûkamba Kalonzo Musyoka na tio kuungama ila yetawa unwavered support lakini chama wasya ni kwithite kwe okulika na tiate kulika kwithite kutali kulikangitwo determinant ya sido icio onthe ni percentage ile kwatikana yes na nuno ni nambatie yes ya twasi okuleila cia kwaritwo mwaka yonge wa sisia na ila na kwatitu but kila kibo no sisie na sisia strategy la menayo meba sabado unless babindwe tact nundu o patwenda alame obindwa tact banguli obowa Ruto okay kuliko Ûkamba unless mabindwe tact yo bado Ûkamba wintact ni support wa Kenya kwanza nundu already tuina make kila kitu wa litmus test maana wa mabange thie mboya ba na wethia hii mboya si atuika ni ila yetawa supremacy beto kuthima na vina ola rwasi au isu in form 4x wanganya kuma bana wethia ni pandu ba kukaba mwe wethia be alame mutua niwe namba emwe aje Kawala niwe namba emwe aje wo niwe musio aje oya yu kiendete u pai kendo kitona kuoneka okay uye ketha Ûteti wa Ûkamba ukatwika okeserela bau no nginya betha bena thina munene muno okay nundu already ni numba ye kuoneka ye are divided ni numba thina onether t divided ni numba thina different opinions cia approach ya maundu ma Ûkamba alright na upena thina kuno nasi at the moment kindu kikuo mundi withia baina a lot of political dynamics unless tubindwe approach ya Ûkamba ku weta we ngalekone izo mulengone uzo nondo we mulengone wa Kenya kwanza as we talk as we speak ni tactics iba mukuona mwa ilobindwa nondo we as we talk now bado ndo kuona thena kindu kitonya kwithwa kivindwa Ûteti undu withia to wili na pekindu kimwe lo manai kuya Kamba meba Kalama na kula kungi na kona na support ya mheshimiwa Kalonzo out of obligation yo pate kusukumwa na madha menela kuona tambai ithie twaile kuungama na mundu witu izutila jibo nao pana po pe ogwe wa hindeto na kwa thino la challenge la jibo ni pen Ûkamba bado twasie waiva ni ukwatite kana cia maila ingi lakini watata kusisia still no kwende na kulusi wa grip na chama mheshimiwa MAANZO wetha ndaweta na wetanga kuya kwi wave ya young leaders ila yukilile with a lot of vinya mwingi na vinya ute wa kawaida okay anondu wa hoheji na kilaba lakini watu sisi ona la meki wasisi na ndu very young waisho na senate majority leader nasoma nake
Aaron Cheriot mundu very young waisi andu asu future ya Kenya ye in the force ya andu young sia mundu ta Caleb is young MP putu ya sia wakulia okay jikule usiwa yikule wewe ni direct kuhusu tio pate policies na kila pate inali na policies sio na mipangilio yo no kwenda ndatona wasia kena kicho cha ile kweko lakini tuisia future generally ya siasa sio Ûkamba kedha at all ni siasa si a bit fragile ila tu unena nundu pe function imwe ya mutoa right na pe function inge ya kawala ila yokilile na pe function inge oya muthama oyokilile ko na isu sio onde sie kambi nemwe no kwacha na kounduka ndwe ya be kambi inge ye intact kono na yiba ikindo pa I dynamics ona sia mbata yiwesho I dynamics ikadiondo siendete no kapasende kama ketha ikaongela kana twini na kwa ili ungebinana na kwa seconds nukuona ke upia ke mwisho kwa Ûteti wa Ûkamba kethe wabe ateti me kambi ni mwene atilikanga nu pe yangi mengale kwe i point ye peke ndo twaelewa kwamba kuelewa yela twekuweta Ûteti wa Ûkamba what is our objective kana mwoloto witu ni mwao peke ndo kita wa regional politics na ito ile kuitikila na ba ERASTUS kana kila mbaye ye mundu wo ona Raila mbaye yo na andu wala ni mbaye mundu wo mbaye ndi andu mo mbaye ite mundu wo ono kaiba mbaye ono kai South Sudan with you andu mo malaini to na andu mo na isu politics siambe yo ndo siasa ya ona ba kwito lama nango ni kula mbingi na lama kwito ona lama nako ni MAANZO politics ni more nuclear ni local na si politics si local ando ni meka la around table na ito wewa baba akoa Karen wasia wake ukagiwika ku yasu na east nondo baba wako nondo mota leaders nimetekela nile kukuna politics sia region na ni manenga bargaining power nongwatia you igisi aba kwito Ûkamba omonde to ukewa wa analyze ni siasa inayekanete asante kwati yabo nenda komine na point ezi ya kwanika nondo kiuno cho chago ni kwaanikanite nondo twezo gwika mwaki ngwa undu waelezea baba ako Nyanza ona Ruto lakini toka ba Ûkamba pede moko Ûkamba menda twaanike nenda wambelewa lakini hivi nene twambie kwitikira twanike no kwitikira kyo mheshimiwa hivi ene juta Ûkamba atongo yuma Ûkamba lakini ndwegwa kwina new wave wewe kwatika kwe wave yokite betete ya viongozi wanarika kwa ndio mheshimiwa MAANZO mheshimiwa Kalamane na ngomono ili tuambie kwa mheshimiwa MAANZO nina statistics sivanosi ya osakwani unabitie watu sisi na ni Ûkamba na nienda ndithi county pa county ni the total wasise mheshimiwa Ruto anakwatie kula ngili maana eli na miongo 5 na miongo 4 haya mheshimiwa Raila na akwatie kula ngili maana muonza miongo 6 na kenda maana ana na miongo 2 na 4 wethukesia percentages na weta ya mheshimiwa Ruto ni percentage yolomono ngili maana ile na miongo 5 twinenia a block ondo ile twayeko na kula 25% actually na twezia a block ondo ile twayeko na kula pawiti nane twasisia osakwani ondo ile twawile mheshimiwa MAANZO ni kumaanisha pepe na percentage ende na kuongeleka kule wajani kulete mheshimiwa MAEKE kulikite konenga ne mianya ya tongo ya na serikali ni kwena PS kwena CS kwena CAS kwena chair of board yani kwena miana mingi ende na kunenga no kuona kiupia kitonya kwitha kibendwa Ûteti wa Ûkamba ndo withe to wili muno maybe laila ministry la sipina ila ituma ilikaambe sambinge sia kutwawa kundu na kundu na ituma ande yake ka sie na ma PS na ma minister
sina andu ma Rift Valley na andu ma Central na mukamba percentage lo na kula tio na nengwa kivila na barani tukwenda kwa kana pena ma minister o kauta na PS kauta maumete Ûkamba lakini andwa yamena kilungu kenanange kwa andwa langi na kondu maine anya Ûteti undu wailite ndu mana tethe iwe na ndu onde kula ila Ruto asindie nacio no isu na Ûkamba na mono ciali kanundu mheshimiwa Kalonzo Musyoka atwikia namba 3 ningwenda kwitikala na Azimio nine kio makosa mana ya zekula ta milioni umwe Kenya itanailita kwa lakini nao ila friend mother no lika na galende no ngotabya kana mabina na monene na mosumbe monde mauma kwa ngai na mokumu na manenga nawe kwanza yanzio tondo Saulo watuwe mosumbe wa Israeli lakini aende anaangalia maundu na sia kila kitawa favor dizike kamba kisio kwa favor ni chao chendi changa yes aze chendi changa na chendi changa ndicho kitu maandu mona neza yulwambe maende ya nesa nakibata muno na siasa itonga ite chendi changa yono kazi sia America nazia ba la Obama wokie okia wethe yani na chendi muno wethe abandu ba Hillary Clinton na Obama mona manyibe Obama emundu mio na asumbe ka America kondo ilanga iwanenge atongoi mwanyo swa kuthukuma andu maileta mathukuma nesa na MAKUENI lakini wasiekela kiende yejuna serikali wa Kenya kwanza mbeba nayo na sindu mbingi inathanitwe na wethe andu ma Kenya momizie muno na wasisio munthi New Zealand siekwe yulwa taxes hizi ambe kuongelwa yugathe andu imati onanda no iba wakamusala kati langwa woga utiala na gaini kwa nini yugathe wikulia na wewe ni kuna wake kondo wau na ndea Kenya ndinditwe hiya ni current business muno mundu yuwoka wongela to wa mauta mundu lo thia na diesel thia na mbesa si yuro mundu lo kwa ngal mutu na loli ekwa na mbesa stima pe mundu thia stima na idizia stima stima we yolo ndo no kenda ata mutu wesa kuthea lakini ngai no ikia na sapyo adu ezia mbua kila mundu aimata na kunie siasa na pinda jomo muno kwina nzambingi tukafika ndo makatria ni mwavetie lakini kuweke nduke wa musi akayo tutapya ndeto mbingi te kwanza okay yuyethe siasa ina pinda na kaino ni watonge ya mupea muno mbua ndo yuye na undo vendo yende ya Kenya na ameathima na kondo wau ni baileta nda beno tongo yuto ubine mwene nthi no tongo ukwenda unenge ndaye yakula undo inakoniwe lakini yuba asija kufikia pau nina hakika endo President Ruto na ringathi wake mwakongi uthele mabine andu ndo mabine makona kindu chumo muno gwekela chona kia isawa mayona kindu chumo hizo onge ayondo neo quality watu sisi kalama bayano kana mheshimiwa kalama bayano wawetakana undu bailioyu maisotisha indi makabirindwa tactics ni kwitha matonya kwitha mayuta kikavuo kenene ba ile mbetani yutu Ûkamba kulika kuona kutonya kubendwa Ûteti uitu Ûkamba pe kindu kima mathanie kwa nusi kwa Kenya ingi muno makolile kala Kenya na mathio fuko manthisi ya muingo president kibaki wekie neza twaenda katiba ke uko kana dual citizenship yu mundu no ende mu America hena American citizen South African citizen ende Kenyan citizen kana German citizen na Kenyan citizen yuko ando ingi muno warabu ni ogunthe aingi bi matu maambe samusi aingi muno America aingi muno kuma Europe UK Germany France kundu kwingi byo wonundu twathi muingo ndandu jumake jokete nengo indi cia muingo numukoma na ana Kenya la mekala ku professionals London nuno ni maika demonstration na sikali makuma medukezia ne zara maya kana namo marabende ya Kenya sisi imu muthezi ngalama ya maisha nundu yulu muno Kenya na ni matuma ambesa kuwa ndo azuma katuma billions of shillings ndimo makwete uchumi wa Kenya nundu wa kuongelekela kwa dola kekatia ndo azuma kala muingo matuma Europe ana mbesa ingi na dola kuna thina mwinga ingi Kenya na with the economy itu ende na kwa kindu cha kusolve ngalama ya mwene ndi kindu kila kinene
na kiu ni choyu onake mukamba no wene mukamba tindia mheshimiwa Rigathi wano no kiana zetu kula twa mukamba itu ni limono ando no masumbi ya kamba mateko kwa una mukamba ndo ni mwingi mukamba lo kuna kula ni obika milioni ina lakini ando ma youth alama makwati ya miaka 18 na ingi mono osa onda wose kibandi ando kula ni kwandikitha isio kwandikithia ta mukuni wa kula na kenda ila ando menda maitalwa wimba wipona kana nduka jendwe na wea na kundunete serikali kuondeka najua ndo ingi mamuika maiko na kula muika mwingi to na kula wasisi ndo lame za kuna kula ni veti atumia ibona yuka yiku nango kidogo aina mundu ona kati ya kula mpuko ona no muandikithia na itinda kelabu ayotha pulu aitie na telete laini oleke aiza iwe kala kituo cha kuna kula ni cha bingwa kwa hiyo ndo mamuika yengo ndo mathuthia muno yumoke na pina na kenda we ni mathethe cio kamba witu na aigeta kamba yamba kwithia andikithia ta kuni makulu okay nundu tuteri andikithitie moenda mwima muthama moenda mwima kawaya moenda mwimao twino amana we kuna we amana nengena ikula ndune osai kwa hiyo ndo mambe umana kana sindu cio onde utongo ini wewe za unditamini maendeleo na ndama mwene ndo naandika utongo ini na ndo mayuthi mandike meti ivira Luba youth bandike meti vila nyenye ndao kwati ya na youth muno ma university alango na mena mwakiwa siasa na makatethe kama no me university kama ya kuma university kidha mundu akatwika MCA kidha mundu akatwika MP. Okay, mheshimiwa Maanzo niona we nenda na kozi SMS ya Siasa no na we mundu wetu Albanas Joseph kazi honorable Maanzo answer the question towards the Kamba community. Kulia ingi kuzunge we kulia sia kwa no kulia kele kulia ingi kuzunge titoneza kwezonge aneza kulia kuzunge ukana ndiye law school na kwata ande kulia kuzunge ni kulia tie mheshimiwa Maanzo watu sisi angale kwa eno ingia Kenya kwanza undu meolika mbetani iti Ûkamba going forward no kuona maipendo no kuona we saidi ayu ngale kwa yenyu akambia waipa muno niende yana kuolekana ni mayenda ngale kwa yenge na Siasa Ûkamba ni kuambia kwanza mkondo utabia waipa zina vida mwingi bono ndio oleka mutolonga nola we andola mokamba mana ndi UDA ando ande magumeta wiper muthama umeta wiper yes kawaya ta muthethe icio muno ailika yambe akiti obinya ni bwa wethe e wiper ndamelika lakini ndo muthethe icio na tethe we mheshimiwa muthame wiper yuko ndu ona mutu ai wiper yes mutu wake katipa mutula Kilonzo Sidia mutu ande ndo atuika ngavana yuko ndo no mbaka ukanenga chunda ya kwa munayiko matwaita ba UDA nigwe matu nengete thina mwingi muno katika chama kitu na nuna ndo munayiko azumathi kwa ndi kona munayika no we matethia ndi terminal ndi wakula cia UDA ni president mwene na Rigathi wake na ngutabia enda maipindwa economy ya Kenya mwaka ukite uri mundu kemba mona bandu na cia maizi zo bagwa twambije na narc sindo asia adok ndisi sio vinde kube narke yoga ya thala ko ka PNU ya thala kwa shoka ko ka Jubilee ya thala yundia yugeta thala okay kwanza kaula we yundia oneka we Ûkamba ula we Central Kenya mundu kwetwa ndindi nyoro no mutongo yula alizi bandu ma Central Kenya ene chungwa yu mundu yupakatwike kayukura niko no katika ya Rigathi ne chungwa osanga mono kawo mbona nange kuze yuko yundia ye baba aya etera chama kenge aya nenguka inge ni otavie otwende kana mheshimiwa Kawaya ola niwe national organizing secretary ona ije kana mendo pendi Ûkamba yelo tokanene tuko bau yes bwana FM karibu ikombeni niwe so kubikani matebete kana nubika no wo kwesa uma na sio tutabie mawe kuasume umelava lakini maundu methe awako chabata ni walika yuto yambia kangu kesho ikule mo kwa imwe kenda tume imwe tuambatite tuambatite bwana FM we the actually tuambia aba kwa Ûteti usuitu Ûkamba nondo monde twenene one wa Ûteti wa Ûkamba anonginya tukamanya Ûkamba witu wendete hata na tuweza kumelela ba nini nengelekani isusia kana kwa oyu tongo makuma tumete okuma kondo kungi ni meodhi tumayoka mono Ûkamba kulika monango waze president William Ruto kwa oyu wanagotwika ni president ni wailombo kuma Kenya yombe na ni wailothi Kenya yombe lakini ndio Siasa na medho ma Ûteti 2027 watu 2027 mwezi 2022 anakwati ngula kula 250,000 hizo ni kilungu cha miongo 5
yuluwa yana sia kula sio Ûkamba kune kuona nyakana noende na kusema nikaenda wisa hivi ya 2027 ni muongelela kuma ba 225 ampatange nondo nolikana izwinge ya 18 25 hivyo bwana FM wazena medho maki utaalamu kulika ku mianelo nenganite kwa atongo amwe Ûkamba ya silikalini nukuona kutonyo obendwa kwanzia makanengi uteti wa Ûkamba ibindani ukite undwambe nienda utunga mbuya kwanga inondo obingwa mwana wangu wakwetho mbini ninye wenyu Fred mbadha ne thaithele baza na batu we na yu netho nukite na ngai no anzo bya nabikone sako yutu himwe ala metha me mambetelanga okwebinda ya zanga na metyo weke hona yutu ba panelists nzangu ni mubya ndo akwende okwati kumbisa ile ndene nabika na kwende na kumba nyameza kwa nikwatia ndikwetha na meza kwa meanu teimi no nene yue unduzwa kulia ni no ndusio twaile kwendea na unena tandu manumbemwe na beke ndukumekela ketuma wona na ketuma wona atongo mamba ingi mayenda uko Ûkamba beke ndokisia awa yenyume yunga metiata katika kukwatiania na wasia umwe na kunena na wasia umwe na pe utoni wakwa nwemetuki na mukaanika na ukawanga moba yote usizia nazia mheshimiwa mwenzangu wa KALAMA na beki ndo aweto chagwo you siasa uteti wonde pe baba ya no male na kwiyu na mwenda mukwate male muthoko wa ndo alangi ukethia kethe ni batone kama itona kuunga mabandu bamwe na kunena kindu kimwe kana yuza ila makwete kuthokoana na kwetha mateona na wazio mwe imwe mwaza male na moikwa yote dio kuna u na wasi pe kindu kimwe tukweta vulnerability yu munango ithie ta numba ya Ûkamba tu vulnerable muno na nona tuthikala mwekalo mwe wekala ikanisa ya Kolintho wezio wetwa ni Paulo na nundu ndibethwe mukusanio amwe moma yaci ithie twati mutabani obo weta wa Apollo na ange mayace twati mutabani obo weta wa Paulo isu ni ya Kolintho ambe kilungu cha katatu na Paulo ame aetweke kwa twati ya Apollo kana twati ya Paulo tukulania upata wako mate ya nimo na ono Ûkamba twele kukulyo okulyo thiu tuikaze muno twati UDA twati Wiper twati tukulanya ati okay upata ni gwini mau na pata wala munene twaile kwikala nthe tukanena ba Ûkamba witu ni kwazia kana ni tukwenda withie maendeleo ni moka na ethiwa tende na kwitikila atongo imamba ingi makoka na mayambe yorutapia undu tikwika makabikia kutuanya na wewe ati ina bina wa kwetia maende undu baende wa meta gwana bina nini ne uye munini wa muzumbi kendo andu methe to maikulia pamwe na munana wa SENETA MAANZO nini uye munini wa muzumbi yazia anaizie kana Kenya ni kampuni na endeo na uchokela kwa kana Kenya ni kampuni anaizie serikali serikali ni kampuni yune weze munduzu pepi na we na upandu kulo tumonenu na pina wake ni kuthani wisi mbai no emwati yeba chugwa mheshimiwa MAANZO iweta ni chagwe no tona kuyi obage mani ukethia nukona pagwa munini wa muzumbeta kunena ki ona saingi ukona ishungwa ukona mundu la windindi nyoro ona ukona saingi tabia andu mena ulona ye musumbi ulona ikibela lakini ne utabizia ba ERASTUS siezo bikasasi ati yutenda kuati ya kila kitu andu azima wanga mama katuika kindu kimwe na mayasia yu tuyati yangania na be kindu kimwe andu makwa saingi me osizia makona tate chagwo na nendo matabia ni chagwo kana munini wa muzumbi nuto no bika bandu akaponokwa nikima nenda ukutapia kwanza sindu izu kwiwe ywe inena nundu ni mwewe ndo kunena kima nikienda inenu na itu takamba twika takamba wasise we onga ukuli yu Ûkamba lo kunena ta munini wa muzumbi nuze munini wa muzumbi enena kiatianisio akazia ithie teosa sindu ila situ na kwanza eza kuwa ba ya town ye ilobi pe bandu bena thina
kuniona ngava na zimwe imwe andu maitu ala mena biazala andu maitu noze andu maitu nawe ni lazia zokuwa wewe zia rona tongo yazi ati mundu la mundu betha na andu mamo ati me omwe atawo tu mapau nikana kethe batonde ko ti ukwe andu alangi tepa itegeneiji eka ko utongo yotha wilu na male mandawu yuba Ûkamba to lokula ni ati zo peba andu tu nena na wache tozu na beka zamuka mwetu kozeta ba Ûkamba na no sio tukaelewa pe mutuma mwetu tunanena abantu na yuwa nguli ai woni uzinjike yemina jana na mwenjike ni bina government of Kenya kwani kwanduke mina ja kwani kwa yemini nyingi kwa yemini nyingi ambia well kwa mundu wa kawaida government jike imeza government of Kenya lakini kwa nondu tuonete kumata kwa tozumbe jike yemina je Kikuyu na Kalenjin na mpulia zinambio mini wendi uziko mwana wa MAANZO ambia koneze ambia hii nundu numba izu ni siebangie netha tike banga na mukulie baba kite ya kamba ambe kamba ni agamba na wati ende na kwithiwa na mutindo uzu twene gukua wiru na mheshimiwa wa Kalama kana inge tio wangale kwezu na ningwitikala na kiuyu kala wina jo yani no kuiwa cheba kuona ngale kwela uwe ni kwati ni kwozio nene tu kwozio pio na cheba kuona ngale kwela uwe thikusania nundu achathi okinini ta kiu cha kwase muzumbe ba pandu ba kwitha twine na wazioma na pe oka element kama twenda kwambia onena ta Kamba kala nikonete na bune botwa ya ona yugwa mheshimiwa MAANZO ayasia twoze ibandi de utabizia ba ERASTUS ona ibandi twinasio ikuli no the mweletiele ikula nete kuna na ne utabia uzongio muno tikuna ndwani ni muno na ni chau nikindu kimwe kitawa mobilization kumba nyandu na kumaumalu chamaka kunekula na twaizia ba yutu atile mheshimiwa MAANZO na mheshimiwa wa Kalama we ausu wa kumba nyandu ne utabia we wa kumba nyandu ti wa ateti yutika yu andwazu na rwani mwana uzumeta wajiki nithe to dembasia ezi mama kunasi ndwata na beka zamuka mwe nonete netha te ukeka ba Ûkamba ni mwana uzu na kana tunaisie ona te ko mambo zumbe etha te ukeka ba Ûkamba kumba nyandu maitu tili cha kunima biashara akunima biashara mena maso nendo kwia by nomba isu sile akora ze MAANZO ûYÉETEWA ilobia ilobia tijo na wete ilobia best maso ni wete ilobia yu ngazi ati niweze mheshimiwa MAANZO ni Ûteti na no wete ba ka inge na niwe ngwetekala na na ena mheshimiwa wa Kalama ona zangi nyene wiya tati niweze yani mathemaete wa mathina na nduke thea ona mbeza ile tukuna tamena sio maitha amena sio ni utabia ugo ateo akunima biashara ni mailoli kila makazia yutenda kumba ni andu maitu na teima kwati ya na teita nendo kuya pe ndu mheshimiwa pe ya mheshimiwa muthamo atethetie wa bata na pe ya mheshimiwa Mutula senior the late unatethetie wa bata muno yu atongo yazumele mheshimiwa muthamani wa kwati ngaliko ya MAANZO na ni withitwe MAANZO ne neza muno yuni tukwenda ethwa ni tuenda twizo nena withie ni twewika timande akunima biashara ne uzi akunima biashara be kunwa maile weka jaba tamuno ni maile umbanya MAANZO wazu yu ateti mamba ingi na manza moga ba Ûkamba makuite mbesa na manenga kamba maitu mbesa nundu Ûteti wa Kenya ndo gwa na ngwende wa mbesa makaendea na kuania andu maitu muno ateo yu tikambia kwibanga tikazi ati nitikwenda with atetia maitu mebo nitwa makwati ya kunima biashara nendo gutebia with Ûteti witu andu maitu tena otonyi wonena na moti na MAANZO naona mundu unge umanza ogaga manenga oketu na bino manenga na iru tiimere tiimanenga okela kitu na mathiwe kela metu matabia na maikwati anea na maituga kindu kimwe na tiitambia ki Ûteti all right
imo vya bwana FM na indi musiaisia ni kwacha ni wende na kuosa kendo nthini wa one na ni osutu twaisia bano ningwitha ndiuka kwenyu o mituki ku ambi kwikia simu credit ila nguka ni thandia ambia na kuosa simu namba ya simu yiva ukio ni kwaku watondo ni otavisie na indi thini wa mitandao itu mikumu kanile Facebook ni Mutongwe TV Mutongwe FM page yakwa ni ERASTUS kithuku NZOMO Twitter @Mutongwe TV KE @ERASTUS kithuku na hashtag ni kumbia siasa thini wa YouTube Mutongwe TV Stock FM official endavo wesethia ni wate aone na nukite kusoma mautumani oyu etina wa round imwe na twethi imwe kwa imwe wala ve mheshimiwa MAEKE twene na Ûkamba na twene na Ûteti wa Ûkamba ona twalipa onaba mheshimiwa Stephen Kalonzo wa Musyoka ndagitali na mo wetu na be itumi mbingi kila nyewe na kimusiaisia wese mheshimiwa Kalonzo Ûteti ni wa Ûkamba ndizo mumye sabu nesu na tuteo mumye sabu nesu ni none ngongelekanyo 2013 2007 undu weki 2013 2017 2022 kwa sababu tatu ni ungamite na mheshimiwa Raila Odinga ula bwana FM kwa dha umwete tinga kwa sabali o ingiwe na mheshimiwa Kalonzo akasi Raila tosha yutu 20 wa 2027 na no thengeye na ndiye thukise Kalonzo muthenyani wa iyo engaleko mathikoni amwe engaleko cia mwingi ni ukurile mbai ya Ûkamba iungame nake nondu mbai ya Ûkamba odu tuwetete kwe amwe mengale kwe na hangi mengale kwe na wewe mheshimiwa Kalonzo aikulia Kamba mongame nake ena wendi wawigata wakwesa kwete kibela kino cha usumbe nondu mwene no wetie yu ikulia kwa ni tuike kwa assume mheshimiwa Raila Odinga ni wase yu Kalonzo tosha 2022 kila mheshimiwa MAANZO nangi methe ama ya makietele muno mheshimiwa MAANZO kulikana ebindo aise akagina maandamanoni kiuchekeka kija maandamano yake nambie kinwa break baini no twiso vika butu emina so ekulia kwa mheshimiwa MAEKE no kuona ile mbeta ya Raila ate yala mage akasya nunga Kalonzo no kuona mavikia kwatia kila Raila waweta na mheshimiwa Kalonzo akela na yana 2027 na uidilikana kana wasisia western bangale kwa yaka Kakamega Bungoma niweze effect ya Musalia Mudavadi na weta nulilikana ao on the baingale kone ino indi ni market limengale kone yengi so ezabu kuwa na ngale kwezu Raila onetha ya bondo mweke amo nondo huku yangi na nemweke ata maindi ngale kwezu so mheshimiwa ezabu wewe kona mheshimiwa ERASTUS ye pamira mheshimiwa asante okay okajimo wele ku understand kula sia Kenya nisi akindiketa wa merry go round ndipende ya wabiki wa wenga lekoiba merry go round kanu ya tongosia momo makanu moka jubilee ya uma nengejue alama na yo jubilee ikwa mundu woso kana laisi umasi ndo ase no jubilee yende kindu ndu no kubenduka nandu makiti obendukana wesi webe ebinda baba ena ruto maindo umuno pio ginono mwathi ye ginondo onge kwanza tuwaza no kwati siasa cia Kenya na yako gwegwa siasa cia Kenya ndukasikie seriousness bingi bono ku Kenya anything akazie ngo kindu chothe no kikike na mundu wothe ku Kenya ono atwike kindu ni amuko kwacha ukethia Kalonzo wa Musyoka president yes nondu ni siasa sina dynamics bingi hivyo ndo na siasa cia Kenya no nasie ye ni bingi muno lakini no sio mtu inena na mwene tukamuta vya ugo ugo noyo ni twethabu ikulyo ya beto ya analyze kila kiende na kwiki yes lakini twetikela neba kana serika ku kambani ni becoming fragile na kueleza kitumie chao zila Kalonzo wa Musyoka onetania na eta mbaye ya Ûkamba lilike maandamano atongoi tiala yu atongoi ala tusiasia amwe ala tusiasia ku Ûkamba tusiasia mutongo itamutula Kalonzo governor tukasisia MAANZO tukasisia toela top cream ya wala matononga mama katwikana kanya teko no tunene mbai maina likana ni mana sengi kila tweta mixed signal kwa mwatei ula wa Ûkamba wethe me okuria kiki ule waninganya kibo
no kwate na imwe siuka nundu wa party politics ukethia yumundu eyethile baya nundu wa siasa lakini kila FM wetha ndanena kindu cha maana muno na ithi tu dispute ya na bai mundu nyendile ya kwala malea ingi ndio mwana siasa oyanga yes lakini koni yanga maundu ni maingi lakini be kindu kimwenda dispute ya hii dispute ya kana Kalonzo is a seasoned politician who Ûkamba na no tumuhite like a kingmaker no he has made many no kwati lakini kwe andu matekia advantage isu yutu Ûkamba ni yutu ambekana na kuja twambekana no sabone ndo kulo jupa langu era nikana ni lati ngwese kila kitu maida kwe andu matekia aka advantage ku kwe andu matapeta unamongelea tu sukali mataungamita chama cha waipo kwe andu masuwana makoti makalonzo na so ni more the biggest enemy nundu maiketi kila Ûkamba we kalende maiketi langi didoni governor Mutua ex governor Mutua nana ina caucus ya professionals ameta iloki o kila proposal ikunenga lakini nundu dhina good wele ya atongoi kana voice ilandu mekwewa no sipe anwala mengwa voice nganya aneni ya siata kwekane opinion ya FM ya siata katuwe MAANZO ya siata nundu mwene ndibaya ni withandenda kwithikisha muno na nundu bai good wele esi ona chekeka ona makomana agenda ndo ithi tofauti ni asiata ni asia laila no ethe akaungama akase Kalonzo tosha kana kindu kila kingi lakini tuma ni siasa si dynamics Kalonzo akewa Kalonzo tosha ndio kubitha na nda supportiwa Ûkamba ikula ikuno sielekele kale kweso na icho mo no mwe ula kuna boyo bane we moyo muno nundu songo nuna atabisi president amwe koti ndo kengeto nana ikakunwa no kakwata less ukakwata ni nangi lakini nataka kuisha president we mwene nunangi kila kundu kuitha okambi nota kwikamila ye kwa deputy president kwingila ya president president kenda ni genuine nengi tiono ni ondu nenge kao nokie anenga na sindu ba maluba ndamu athikuya silanga nenga na kuya tuneka tu ina governor witu pesa tweria pesa ino nenge kenda ni siekuka usiwe kunewa ana kuwete wosi ni almost 1 billion na ikoka ni sia boost muno we ola we kutukubeka ba plus masilanga ngi meokuya kala ma 3.2 billion aka sindu isu nunu nake mwene ndi pata wa ku identify aka mina wake ukethia aketha na beginning power weta mundu na tapaso okay kuni asia ikulu yako ye ni kuona mbai swingi tono support Kalonzo ina goodwill ya mbai lengi and especially ila Kalonzo neke ye uniform na ali kama andamano nuna kwati mileage nuna kwati andamano kwanza mwaka nenge anai plus yes mana we juta mundu ni mana mungelile yes why analysis ni mana mungelile mileage na iwe se ando asuma ngalikwe ya kuye thio mepata na kaumono kuni mepata na ndumiona meka maibata bandu bata kithoko bandu beki kithoko beda bebata muno lakini ndia sia ni aka supportiwa no akwate gudu le andu asu na dukono andu asu ngimo mega baba ona makeo no kwate moko na matinebu madione kwate yabu maithinebu mweshimiwa MAANZO tuga kwa gwinene se peke ndo tonyo weta yulo wa ikuli esu ni quality kana na nesi yogengi ni quality mweshimiwa Kalonzo nungamite na baba kwebi na yasa baba ni weta Raila Odinga esu ni esi twenda tumekamo no baba FM amweta ondo mweta nungamite na kwebi na yasa jutwazi 2027 kana twelekelo sakwani nozu undo wenangi mwezi to muyenda kedia mono kwanza wa withi to oyase Raila ase Kalonzo tosha twazi Raila ni wasi ukwangelekani nuko na constituency yake ate imake Raila nondo ni twese ate yangi mono Kenya nuko na matono rally behind mheshimiwa Kalonzo wa Musyoka wakati no bitukije ni Kisumu na nende kwa wakana kwa una kamelago na tindaku nenda kurabia andwazi mombe meaje nyinyi Wakamba
enda chunga Kalonzo najua andu alaju makunithitie siasa kuni mambe utavya Raila ta mundu makamu ya tafadhali enda ndo anatuithala kwa mheshimiwa Kalonzo kwoko akenda tuikathale atondu mheshimiwa wa Kalama wa weta ndao kutavya kana Raila akatamuka kiu akamba bawo na mebanga na wona ikwenda no vendu kumunene nundu no nisi andu ingi ma Kenya yile tutwetu simbiketwa imbaile na andu ma Kenya mbaile ingizi meongwe na siona we kwacho na nundu andu mone mano ye na nimatatiye kwetela we thani dola muzumbi wa Israeli wazumbikie mupya na yu andu moga mamwe ni tithinite muno na nituna kwata wokombo na tuyuko no iboko azianda inga muzungia ila maandie metera mithanera anenganitwe masioka namo eta imwana ba siamwe siamwe ongela yoki undu mana kwite ongela muyo na ile kenda mana ko no iboko ile makono ite na ndia Israeli yenda na kiyoke nene muno na ngai amethugeja na matana ndana kwa uno kwilele yoki thito mwene nthi kwa mbite ananga siasa yatumia alama sumbigete ju ugethe ona kuono mekulia ndandwa ni jao kwa mao iwe ni jao mate kwithukisia ni jao mate kuona na mena metho Biblia ni ajabe binda hivi gawe andu mena matu mate kuigwa mena metho na matene yuko ndo pena pata muno Raila akatamuka kiu Raila na pinya na nuko na niwe yumizie muno na nupangithiti andu make na andu amwe make ona makale kwa mana maithi yundie ona Raila agendo atekwe maithiku kwa andu omu muno kwa una ke mheshimiwa Kalonzo na agendo mpaka unga meimara najua wiwe ukulili akamba nani batomeka mamu kwate kuoko ninye ndio lea maandamano imambatiti mheshimiwa Kalonzo muno najeta mundu na ipo kila kindu kiibango cha kwambisi lakini tabika bandu na kuulia munene nyemwena na mukulia mheshimiwa Kalonzo nikutomeka ukethia kindu kini cha tangazo tena na kendo kethia tuili kaboni tuzi ila siasa gasha kwa tu niende tagunguita siasa kwa bandu menya kauta kamba kutoka kale kwa kwi maandamano maisa kwa Kenya kega maandamano mabangi thibete bangi thile muthembo zungu utabia serikali we tanza sarendi tiu kutabia neza Raila atangazite Kalonzo tosha kindu cha mbeni thiba male na ndo batatoneka ukethe na polisi tena itike kuneta kisili we polisi iteze te kamia mukiabu kwembua kwanza nenda kwembua neza mitoka yo ndete kamezili okay mali pano pa maloli mana kwa waiki go bado wakalamba ikakuiwa kweka tumba muselele umenda kuena polisi kwa totona atuipinga Raila yi atuipinga ona no SGR chao Ûkamba vita mingi muno na Ûkamba no viketwe mwezo ne thina ayo ndo thukuta thina na ndo othe ni mekwenda wikwate na kila mundu no kwenda kana kaka katwike kindu tizana isomo thwa ni minye university ni kali ututa ndo ingia somu Kenya methukuma na ku Katara angu na methila Dubai angi na ku Arabu ni maithini yaku tena zana situ ikwata dignity na tia Kenya baima we Kenya ba mawe maingi muno na Kenya ku mbesa mbingi muno ko tira tukola nasia ukatumika neza kwa mwene nthi tutonyanyaswa na ndweli yupa ya mundu ro kuna contract makulia paya kwa mburukomeni malelo menenga nondo andu mesene haya andu ni mathukumie serikali pama saku mombewa mataiza kwewa tia Ruto these mbesa counties mangapa na MAEKE Kalamana ni kwandwa kutithiu yethe atitabe mubanga titabe mundu wezi serikali ndo itwayenga na serikali yene ona bala mheshimiwa Ruto ni kalita serikali ni muno miaka mingi aile tendwa esange undu serikali itwayenga na nenda kutabya kana mheshimiwa Kalonzo ni wizi undu serikali ele utwayenga tondo job idani unaweza undu serikali ya America ele utwayenga no ni yakalele olona ina Trump na you know enekelele ola wena tingathi na mundu wa Ruto nikelele mwingi lakini ndio kuona kindu kiweta kila kisomo jamba wedo cha primary cha confusion alimu nazu anu nazu wa magaele misala ni matililo yondo na momenda iki ya maandamano mheshimiwa Raila ndatangaza wone wona na kwa ndio zo kumba uma na ndo MAKUENI mebina mnoto ka pinga ba ame na polisi yoka atia ngazi yo we bandu dupia azati mheshimiwa MAANZO nende nona ni wamata bina muno ka topiga umonde ne manyeni ke okone bina muno atuyambe ondo wambe
mania we na bina ndo walika kwaje abo kuna kiboke yidu bwana FM kwako ni wetu kesia atongo yasuele o manenga ni mawoni mo aje gitumingu yabo wisa ithia na kunu watu buimea na no watu kunikira ndo tutabasia kana no tutabio woni kuketha mbua ya siasa ikana sua wasije kitu onene yake ucha Kalonzo tosha kuma kota kwi etinga no kuona kikaatele mheshimiwa Kalonzo na wate yula Raila wetha naguo umukwate mheshimiwa Kalonzo na ndo naise tuyambia ne kwa tita webo naise chabata Ûkamba tukunigelo Ûteti wa Ûkamba no twende onaitu tukeza twikata mbai ila ingi ilo wedi yu GK ukesa ithia UK Yesu ni abao ga aya nenda gutebia zindu itha na zibiro jende degaitatu undu wa mbe mheshimiwa Kalonzo Musyoka no twika mwingi muno wotongoi na nundu ikulio ilo kulitie